ساری خط گرا ترین موت ماج ہند موت کیا ہے حضرت موسیٰ سند اخ واقعہ پیوم یاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تورس پہ گسان یل کوہی تورس پہ پکان برو کن کوہی تورس نزدیک بت ات لوگس ٹھوکر بت کن پیو پتھر پیو سری مبارکس آ زخم یا سری مبارکس لوگس کوہی تورس پہ وتس گو ہم کلام پن روی نازنین تلن خدا تعالیٰ کن بلند تو پروردگار عالم کرور کت واپس پیغمبر ست اما گونیچ آواز آئے موسیٰ ات روی نازنینس کیا ٹھیک گو عرض کنس خدای تسی حال روشن بچوس بت کن مے لوگ ٹھوکر موسیٰ چون موج کر گمت یم دنیا دس بس کی دہس گئی امس یم دنیا درامتس موسیٰ نبی خدا چھو مگر ون قدم تھکرائت پکان بار بار پکان ون گھس قدم تیز تلن کہین تکیاز ژے موج زندہ سو موج چانہ باپت دعا آسان کران سو صبح تو شام چانہ باپت آسان دعا کران اد سو کۭژاہ عام موج یہ چانہ باپت دعا آسان کران پیغمبرس ونان دپان اے نبی خدا موج چانہ باپت دعا کران ون یم سات پکان آسک ون چھین دعا ہند سہارٕ کہین تکیاز موج دایے یم دنیا اللہ اکبر یہ یوت نکین آواز آئس حضرت موسیٰ کور کلام خدا تعالیٰ ست خدای مے جنت جنتس مز گھن ٹھیک مے ست وعدہ کورمت پن نبیین تھوک بہ جنتس من مے جنتس مز گھن مگر مے ون تو بکم میانہ ہمسائگی مز کس آس تس واپس گھس موسیٰ فلور محلس مز گز تک پج بیت پج وانس پہ ثہ ماز آسان کھنان تتھ گز تمس ست کر سلام دعا سی چون ہمسائی چانہ جنتس مز واپس آو حضرت موسیٰ ووت امس پجس نش یل پجس وچان پج امس اور وچان دس اے شخص تھی کم چھو دس بہ سہ بہس یژھان آز بنا بہ چون مہمان یہ کس ونان حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پجس ونان دپان چھس بہ بنا آز چون مہمان پجن ونس اے مے یہ پن اخ شیو مے طریقہ پن کہ بہس یژھان مے گوس آسن مہمان ام پتہ تل حضرت موسیٰ ون چھ پتہ کہ حضرت موسیٰ واتون پن گھر حضرت موسیٰ سند خاطر کرن ضیافت تیار ام پجن کر حضرت موسیٰ سند خاطر ضیافت تیار یل تیار مکلون کرت مجمس پہ تجن ترامہ پہ تجن ون دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کون مز آئی آواز گوبرا دپان ام پجن تھو یہ مجمع اتی یہ گو حضرت موسیٰ پہ کہین وچو ماج ہز عظمت کیا دپان ام تھو مجمع پتھر گو دوران دوران ات منزلس مز تھزس پہ جولس مز تھومت پن موج یہ تجن یہ کڑن نبر درو باتھ رومس مز ام سز حاجت روی کرن نہلون امس کورن وضو سجون بی تجن کھانون چاونون حضرت موسیٰ چھ بیت حضرت موسیٰ کن چھ متوجہ گژھان یہ وچان درو واپس یہ کھانون چاونون بی تھون ات منزلس مز سیت واپس آو یہ مجمع تلن گو حضرت موسیٰ کن حضرت موسیٰ کیا کھیے حضرت موسیٰ امس کری خدا نظر امس لبہ ام سند لب ام وچ وتھان تو بیوان یہ بیور امس شخص کن پجس کن موسیٰ علیہ السلام اے شخص مے ون تو چون موج کیا وتھن تل تراو کران امس ما بی طلبہ دپان ام ونس واپس پجن دنس امس نا چھن طلب یا دعا کران ونکس کیا کران یہ کران دعا سانہ باپت کس دعا کران نس کیا دعا کران نس یہ ونکس دعا کران میانہ گوبر پروردگار عالم کرنے جنتس مز حضرت موسیٰ سے ہمسائیگی عطا اللہ
بس یتھی حضرت موسیٰ نے کلام بوز دس اللہ اکبر دس اوے سوزنا سہ خدائن یور بہ خدا تعالیٰ سوزن خوشخبری اے قصاب اے قصائی اے قصاب خدا تعالیٰ سوز شاید میانہ ذریعہ ژے یہ خوشخبری پر